Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. UMLA juga nak Shillong konstituensi ba Adelbert Nangrum hakar pu atri una pra arajar Husan lakin tu ke sarkar MDA blailam dak NPP bekan pinstet nak mardor ben penkendria yaki laispa sapu atli kilong yeng na them yo maulong hagaji keram bekilar pthai kubor ba Adelbert loong baka sarkar keriben shim ke jingkit kli klem de pinslam shu yakani kam kabla sa pongding da ka pen pau baka jingsa bi an bat kerukom long be isat met haga shong kasa kebu jing mai ki briu wat ha kwat kakya takin kalau ngajing lingo bakrau bat nga tengah bu tang ni kuy kantin ba kamdon ngai kumba ka government kani ka present government hok ari opposition de ko mongong badan ka por ka bang haban kan persya la ngai ba kile ko bakla bat karon ka por ka ma haban ai ke jero belingin benut eta kantin makaron ka por ka ba yaki ki baro ba kibran pa opposition gindon pa ruling jabran ka ruling indon ilesi kanon ka por bagindon pa opposition tip time will come mo that things will spell out. Tikai bang aku abang kalong ba, kam tam ni ki issue ka ba sa ating hangte po thami mulong ngam sutana ban penokam ya kentian Harijan colony, ani Punjabi colony, ani Sipalai namar kani ka long kamba ai bor yak ni gibreo la kalik kam tam chika court of law. Den mar takada ngakum local MLA ngakaran kam jing shenran kumba shwa election san minute aka arjar pula shoban kut ka campaign election nganang ong baki pa constituency ba kajala kinum humility kinum sudiao habang am shamne lalit banpan ya ka support nakaliang jengti kinong pa ki masong-song hate po thami mulong namar ngam kwa ya wan compromise ya ka principle mo bar kata collection ti namar kumong ba kumong jong i berbor compromise seksuki bat ka principle kham tabe na ka banta generation jongki bansawan ki kumang po mungkin lo kani ka bantang ngis kam government kan le no exploitation namar pro kata le siglap nong buba Adelbert ulong anti non travel ulong communal person communal man henry kalong tani ko kata kalong ba clear habang yating khu ko hok ada ki encourage ko hok ni habalong communal banim kajaj benrio te henry kamlong kapop larang di bande kata henry tambah ka ko keren clear kadon kapor ya kapangin keren nam ta ka community kadon ru kapor kami haban keren humanity mo kumki jai benrio para ju kapor kum bijing thau kum para jing thau jong blai amar kani kalong ba kajing suk hi ko bang community kinumla bande marui mo kajing suk hi kalong collectively den mar takadau nga ko mga panpau hi pai ba jong constituency anong compromise anong song thaj wala da ka government kam sim include nga ko mo member jong high level committee ngan yai budin bat ngan yai panpau kham tam mani kapor da kawi pat ka approach ka jonga kamang ko bang kan shai ba government kamli ban dilishu ya ban remove no ya kitu ki ban relocate no ya kitu ki nong song snong nak tu jaka makati jaka la dokam immediately ban I get special attention nak banta ban wanra ban develop itu jaka namar ni ba ka health hazard de kawai kani ngakren on humanity ground ba ka health hazard de kawai la da kawan ka any natural calamities taken place lani langi pai ka shleium lani khyu jumai makati di ka slum kamdai ka normal resident mo kabang itip pai ba ka slum tibat kanlong ka ba ba manu ban sim jing clear who will take responsible and who will be fixed and who are supposed to be fixed responsible if any incident taken place like in future yang scam kumba ka court ngai ka last ruling kong ba they may decide according to the merit mo tilesi la long takadur tingangi scam bakal mun jing do chikarman ngini ya ka light of the day baka government ru kan le no elak jong kamram bakanum daap bun sien on every matter subject on every subject matter ba haban abi ka court particular ban intervene temula nang iapi ka court ban intervene temur ka penpau syai kedar baka eksekutif katolot temar kadau ngangi scam hi government kan le elak jong kamram dan bun ki advisor halaki jong department wadi chief minister brom honorable chief minister jong ka jalam Meghalaya bu ki advisor bubun ngangi scam bagi advisor kinde ki advisor ki ban pelong effective mo kanang ba ngini i kejengkelah ni state kejong